Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri wa gatandatu kwigenekerezo rya 23 myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe operasi ikomeye yakozwe na Fardc isize Fardc yigaruriye position de système de drone de N23 bikaba rero bibereye mu bice bya Warungu, bikaba rero bibaye mu giza sanambwe zari zimaze iminsi ziri gutegura kugaba ibitero ndetse byari byatangiye kwigaragaza ko kamikazi zabo zatangiye kugenzura ikirere iza Fardc zirimo, bikaba rero birangiye iyi position ndetse iyi station yigaruriwe. Ni muze turebera hamwe ibijyanye na mouvre offensive uko yakozwe, turebera hamwe kandi uko état major opérationnel ihagaze, turebera hamwe kandi centre de piratage des drones uko bimeze, turababwira kandi bijyanye n'ibiriko birakorwa na service national de renseignement ndetse na DEMIAP détection militaire des activités antipatrie, turebe uko bakomeje gukora akazi kabo. Turaza kandi kuja kuri base logistique turebe uko bizifashe, turababwira kandi tubereke ibijyanye na camouflage tactique zakoreshejwe, turebe kandi piste de artissage clandestine nkuko bigaragara. Turaza kandi no kubabwira mu buryo burambuye uko urugamba ruhagaze muri secteur opérationnel Zukorade. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na bombarde d'artillerie uko ibi bimaze gukorwa. Turaza kandi kureba akazi gakomeye kari gukorwa na regiment y'309 rero unité des forces spéciales zamaze kwataka ibice bitandukanye muri tactique de insacrement mu bice biherereye neza neza Nzibira. Turababwira kandi bizwi nka missile sol ya fortifié zamaze kuzanwa, turebe hamwe kandi izindi zafashwe zasanzwe mu birindiro zizasarambwe. Turababwira ibiri kubera kuri contre mesure électronique, turebe uko iri koranabuhanga riri kugenda rikoreshwa. Turaza kandi kubabwira squid drone, turebera hamwe kandi bijyanye na artillerie de montagne des drones, turebere hamwe kandi biri kuri abo birategurirwa kuri centre de commandement électronique ndetse no n'ibyafatiwe kuri centre y'izasarambwe nkuko bigaragara. Turaza kubabwira ibijyanye na phase de préparation, turebere hamwe kandi cartographie opérationnelle uburyo yashushanyijwe, turebe kandi phase d'assaut icyiciro cyo kugaba igitero uburyo byagenze, turebe tire de suppression, turebe uko ibi byose byagiye bikorwa. Turaza kandi no kubabwira phase de considération ndetse nuko birangiye. Turarebera hamwe kandi sévère de données uko biri kugenda bigaragara. Turaza kandi kurebera hamwe byinshi mu bikomeje kugenda byibonekeza bijyanye na operation yateguwe ikomeje kugenda igaragaramo abasirikare b'igihugu bahawe intego zikomeye zo kurinda igihugu. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiri ko biragenda bigaragara ndetse n'ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Tubabwire urugamba rukomeye rukomeje kwitegurwa mu bindi bice bitandukanye ibya Warungu, akaba rero ari amagambo akomeye akomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye, aho rero izasarambwe zigaragaza uko zihagaze ku rugamba ndetse Fardc nayo ikaba ikomeje kugenda yihagararaho kuko yamaze kuba yabona ibidasanzwe. Turababwira ibiri kubera Mwenga, Kabare, Bukavu ku buso rero bukomeje kugenda bugaragara ko buri kwitegurwa imirwano ikomeye. Turarebera hamwe concentration de troupes, turebera hamwe kandi bijyanye na piste clandestine, turebere hamwe kandi groupe armée locale. Turaza kubabwira ibijyanye na logistique militaire ndetse na infanterie légale, turebere hamwe kandi planification opérationnelle, turebere hamwe formation tactique, camouflage et dissimulation, turebere hamwe utilisation des drones ndetse na approvisionnement en munition nkuko rero bigaragara. Turaza kwinjira kuri renforcer des positions avancées, turebe déploiement artillerie lourde, turebe kandi unité de force spéciale na coordination interarmée. Turaza kandi kubabwira byose mu bikomeje kugenda bitegurirwa
muri ibi bice banywanye muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cy'ushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Reka turamvure inkuru yacu mu buryo butosoye. Ndatangira nkubwira ko ku mugoroba kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 23 Myandagaro 2025 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero gikomeye ku birindiro by'umutwe w'izasarambwe mu gace kahitwa Nzibira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki gitero cyari kigamije guhashya burundu ibikorwa by'iterabwoba byari bimaze iminsi biri gukorwa n'uyu mutwe bakoresha drone za kamikazi nk'uko uwatanze ubutumwa ku ruhande rwa Fardc bigaragaza. Bizariro bihangayikisha ubuyobozi bwa gisirikare. Fardc ikoresheje mouvre offensive operation yo gusatira no kugaba igitero yateguwe neza na Etat Major opérationnel. Ubuyobozi bukuru bw'imirwano ku rugamba yashoboye kwigarurira ikigo gikomeye kizasarambwe cyari cyarubatswe nka centre de piratage des drones, ikigo cyahugurirwagamo kandi kigakorerwamo mu buryo bwo kuyobora drone. Ibiro bikaba byagaragaje ko ingabo za leta zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibikorwa bishya by'ikoranabuhanga izasarambwe zikomeje kugenda zizana. Uko bizatangajwe na Service National de Renseignement ndetse na DEMIAP Détection Militaire des Activités Antipatrie. Iri tsinda ryo muri DEMIAP ryitwa Service de Renseignement Militaire mu ntangiriro z'indwi heze kuva ku igenekerezo rya 18 bari bagaragaje ko izasarambwe zatangiye gushyira imbere ikoranabuhanga rya drone. Amakuru yabonetse yemezaga ko ari base logistique, ikigo gikuru kirimo intwaro ndetse n'ibikoresho cyari cyubatswe rwihishwa mu misozi yitwa Nzibira. Kikaba rero cyakiraga ibikoresho biva ndetse bigenda bizanwa biturutse mu bindi bice. Raporo ya DEMIAP yatanzwe muri G2 yagaragazaga ko izasarambwe zakoresheje camouflage tactique, uburyo bwo kwisha no kuyobya mu gukora drone mu bice bitandukanye Goma, bazizana muri ibi bice mu birindiro byabo byo muri Sud Kivu, ahantu hubatswe piste d'atterrissage clandestine, ahantu indege yifashishwa mu guhabwa ibikoresho ndetse n'ubufasha. Zatangajwe kandi na Service National de Renseignement y'u Burundi yatangiye kugenzura amakuru y'uko abarwanyi bizasarangwa yari bamaze amezi 2 bigishwa uburyo bwo gukoresha izi drone muri zone yiswe secteur opérationnel sukora de mu masaha ya saa 12 ndetse nibwo byemejwe ku mugaragaro ko Fardc yari yamaze gusoza bombardement artillerie kurasa bikomeye bya hifashishwa artillerie ku birindiro bikuru by'izasarambwe n'ahitwa Nzibira. Igitero cyayobowe n'umuyobozi w'ingabo mu gace ka Sud Kivu uyitwa General de Brigade Faustin Mbarara Mamba, cyari ikigamije gusenya burundu ubushobozi bw'izasarambwe bwo gukoresha drone. Nk'uko byemezwa kandi bikagaragara brigade ya 3,309 abayinfantry hamwe na unité de force spéciale, inzego za gisirikare zifite imyitozo ihambaye nibo bakoze ibi bikorwa. Fardc yakoresheje tactique de encirclement, uburyo bwo kwegera umwanzi mu mpande zose no kumukinga no kumufungira inzira kugira ngo izasarambwe zishobore guhunga cyangwa kwimukira mu bindi bice. Igihe imirwano yatangiye izasarambwe zahise zisubiza zirasa zikoresheje missile sur air protifié, missile nto zituruka ku butaka zishobora kurasa n'indege mu rwego rwo kurwana ndetse no kugira ngo bahangane na drone. Fardc nayo yari uri kugenda yohereza hejuru, aho rero bari bafite contre mesure électronique, uburyo bwo kwangiza cyangwa kuyobya ibikoresho bya electronique z'umwanzi. Mu gihe rero igitero cyari kwisonga bizemejwe ko izasarambwe zari zimaze kwinjira mu bikorwa byayo bya drone bigezweho, harimo drone kamikazi. Iyi ni drone rero iguruka mu kirere igatwara ibiturika ikajya kubituritsa ku birindiro by'umwanzi. Hari kandi drone de reconnaissance, rero ko izasarambwe zari zimaze iminsi ziri gukoresha drone mu butasi zifata amashusho ndetse zikagaragaza ibiri kubera mu bice bigenzurwa na Fardc. Hari kandi
drone yari ifite ubushobozi bwo gukora no kwinjira mu bice bitandukanye mu masaha y'ijoro ikabasha gukusanya amakuru. Fardc yasanze muri base ya Nzibira atera rido montagne des drones, ahantu hateranyirizwa drone harimo centre de commandement électronique, ahagenzurwaga mu bijyanye n'ikoranabuhanga ryo kuyobora drone byari bihishwe ndetse biri no mu misozi ikomeye. Bikaba rero ibi byose byamaze gufatwa. Igitero cyabanjirijwe mu byiciro bitatu, aho faze ya mbere Fardc yakoze icyo nakita ko ari phase de préparation, icyiciro cyo kwitegura. Fardc yakoresheje unité de reconnaissance ngo bamenye neza aho ibirindiro by'izasarambwe biri. Hakozwe kandi cartographie opérationnelle, ikarita yerekana imiterere y'urugamba hakoreshejwe satellite ndetse na drone za leta. Hahise hakurikiraho phase de sate, icyiciro cyo kugaba igitero, aho abasirikare b'amaguru infantry bagabye igitero imbere, bakaba rero bifashishije intwaro za terari. Fardc yakoresheje tire de suppression, amasasu yo gutira yo kuba yatihungabanya umwanzi kugira ngo badashobora kuba M23 yabasubiza. Hahise hakurikiraho phase de considération, igitero cyo kugenzura no gufata. Fardc yinjiye mu birindiro by'izasarambwe ifata ibikoresho byose harimo drone 14, mudasobwa za gisirikare ndetse na antene z'ikoranabuhanga uko amakuru amaze kudushyikira bivugwa. Harimo kandi seriveri de drone, seriveri za kwikagwamo amakuru y'ubutasi. Biravuga ko iyi Fardc yamaze kuzicakira. Iki gitero cyahise kivugaragaza ko izasarambwe zari zimaze iminsi zifite ikoranabuhanga rikomeye. Kuri ubu rero biravugwa ko ubu izasarambwe zatangaje commandement opérationnel, oro zamaze gutakaza ubushobozi bwo gukoresha drone muri ibi bice. Ingabo nyinshi bikaba bivugwa ko rero zamaze kuba zakigizwa inyuma. Biravugwa ko kandi hari na bamwe bashobora kuba bafashwe, aho rero mu butumwa tumaze kwakira bivugwa ko umwe mu bafashwe n'ingabo za Fardc yavuze ko bagombaga gutangira gahunda yo gukoresha drone za kamikazi ku birindiro bya Fardc no mu mujyi itandukanye kugira ngo baneke Uvira kandi babashe kuba bakangiza ibikorwa bidasanzwe. Mu butumwa bwarungitswe ku rubuga rwa WhatsApp ruragaragaza uko ibintu bimeze, aho rero Lieutenant Mbuyi Karonji yabwiraga abandi basirikare Fardc agira ati iki ni igitero, ni ikimenyetso ko Fardc itazihanganira izasarambwe na bagenzi babo bafasha batwirwaneho. Turakomeje kuba twarinda abaturage, twahagaritse igitero cyabo cy'ikoranabuhanga kandi twerekanye ko tubarusha ubushobozi mu buryo bwose. Ku mugoroba rero kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 23 Myandagaro 2025, Fardc ikaba yanditse urupapuro rushya mu mateka yo kurwanya izasarambwe, itsinda burundu gahunda yo gukoresha drone kamikazi mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gitero nticyari gusa victoire tactique, intsinzi yo ku rwego rw'uburyo bw'imirwano, ahubwo cyari victoire stratégique, intsinzi ku rwego rw'ingamba z'igihe kirekire. Izasarambwe zikaba zahombye uburyo bwo gukoresha drone. Fardc ikomeza kugaragaza ko force républicaine iri discipline kandi yiteguye kurwanirira abanyagihugu. Nk'uko bigaragara ibi birakurikira imyiteguro ikomeye kandi navuga ko ihambaye mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo, Walungu ndetse n'ahandi hatandukanye. Naho ibintu ntabwo bimeze neza, urugamba ruri kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Reka twinjire tubabwire uko bimeze. Walungu ni agace gafite ubuso bunini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, gafite imisozi n'amashyamba ndetse n'imihanda migufi ihuza uduce n'uturere twahitwa Mwenga, Kabare ndetse na Bukavu. Ubuso buteye bityo bituma rero hakoreshwa nkaho ingabo zicumbika cyangwa se zitegurira ibikorwa ari by'ingenzi, cyane cyane uruhande rwo kurwanya umwanzi, ndetse na Fardc nayo ikagenda itegura bimwe mu bikorwa bidasanzwe bigomba kuba byahita bigaragara ko bigomba guhita bikorwa ako kanya. Mu mpera za mukakaro byatangajwe na Service National de Renseignement ko umutwe w'izasarambwe uri kugerageza gushyira imbaraga mu gace ka Walungu hagamijwe gutera ibitero bikomeye ku birindiro bya Fardc biri muri zone Sukora 2 muri Sud Kivu. Amakuru y'ubutasi ya Renseignement yagaragazaga ko hari concentration de troupes kwibumbira hamwe kw'ingabo ku misozi yitwa Kiamisimbi n'ayitwa Nzibira, ndetse bakaba harabonetse ibikorwa
bikorwa byo gutwara ibikoresho bikomeye mu buryo bw'ibanga. Abasirikare ba demiyape detection militaire des activités antipatrie babashije gutahura ko izasarambwe zikomeje kwifashisha inzira zitemewe kugira ngo zizane intwaro n'ibikoresho bishya muri aka gace ka Warungu. Byagaragaje ko bakoresheje piste clandestine mu misozi hakoreshejwe ibijyanye rero no kwitegura bidasanzwe. Hagaragaye kandi ko izasarambwe zikomeje guhuza imbaraga na groupe armée locale nka Twirwaneho. Aba rero abasirikare bashya ndetse nabo ku butaka bagiye bongerwa nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Ubwo butasi bwerekanye ko izasarambwe zashyize uburyo bwo gukoresha logistique militaire, ubwikorezi butangwa n'ibikoresho bya gisirikare, harimo n'imyitozo mishya y'abasirikare bakuru infantry regard, abasirikare b'amahugurwa bafite intwaro zikomeye. Izasarambwe zubatse base arrière cyangwa se ibibanza by'inyuma bikorerwamo imyiteguro n'ubwikorezi mu misozi ya Warungu. Hagaragaye kandi ibikorwa bikomeye byo kwitoza ndetse no gutoza abasirikare bashya mu buryo bwa planification opérationnelle, gushyira mu bikorwa umugambi w'urugamba. Biravuga ko izasarambwe zagiye zikoresha uburyo bukurikira: formation tactique, imyitozo ya gisirikare ku buryo bwo kurwana, abasirikare bashya bigishwa uburyo bwo kugaba ibitero byihuse, attaque encre, camouflage et dissimulation, kwihisha mu buryo bwo kuyoboza bakoresheje amashyamba, ibihuru n'imisozi ngo bihishe bagere mu birindiro. Hari kandi utilisation des drones, ikoreshwa rya drone hagamijwe ubutasi no kwerekana ko Fardc ifite intege nke. Hari kandi approvisionnement en munition, gutwara amasasu n'ibikoresho. Amasasu araguturuka mu bice bya Rucuru na Masisi kabanyuzwa mu nzira zibanga nk'uko bivugwa. Fardc ntabwo yasigaye inyuma. Ku buyobozi bwa Etat Major hafashwe ingamba zikomeye zo kurinda Warungu no gusubiza inyuma izasarambwe mu gihe bageragezaga kugaba ibitero. Nk'uko rero bigaragara, hakozwe renforcer des positions avancées, kongera imbaraga ku birindiro biri imbere mu bice by'ahitwa Nzibira, Kamisimbi hashyizweho poste de combat, ibirindiro by'abasirikare ku rugamba bafite intwaro zikomeye. Hari kandi deployement d'artillerie lourde, gushyira artillerie y'imbunda nini. Fardc yashyize ahantu hakuru kanoni 222 mm na obusieri 252 mm bitegura neza kurasa ku birindiro by'umwanzi. Hari kandi unité de force spéciale, inzego zisanzwe za gisirikare zashyizwe mu mashyamba ya Warungu kugira ngo zikore opération de reconnaissance, ubutasi bwo ku rugamba. Hari kandi coordination interarmée, ubufatanye hagati y'ingabo zitandukanye. Fardc yashyize hamwe abasirikare barwana bagenda n'amaguru n'abasirikare bashinzwe artillerie n'abashinzwe ikirero mu buryo buhoraho. Mu gihe zasarambwe yagabanyaga igitero kuri Fardc, Fardc yari ifite gahunda yo gukora ibi bikurikira: riposte immédiate, igisubizo cyose. Fardc yahise igaba igitero cya artillerie kugira ngo isenye ibirindiro by'umwanzi bitarafatwa. Hari kandi mu wavre de secrètement, gukingira umwanzi inzira zose. Fardc yakoresheje regiment ebyiri z'abasirikare b'amaguru kugira ngo ifate izasarambwe mu mutego. Hari kandi contre offensive, igitero cyo gusubiza inyuma nyuma yo kurinda neza. Fardc ikaba yaratangiye igitero cyo kwigarurira ibice zasarambwe zifite. Hari kandi sécurisation des populations civiles, kurinda abaturage b'abasivili. Fardc ikaba yarakoze uburyo bwo kwimura abaturage mu bice bikomeye biberamo imirwano. Nk'uko rero bigaragara, Demiyap yakomeje kugenzura amakuru y'ubutasi y'ibikorwa by'izasarambwe, ikaba rero yaratanze raporo ku rugamba ruri hafi kuba rwagera mu bice byose bya Warungu. Mu gihe kandi bigaragara ko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Iki gikorwa cyose kiragaragaza ko Warungu ari zone strategique, ahantu h'ingenzi cyane cyane mu ngingo y'umutekano. Niba Fardc itsinze, izaba isubije inyuma umwanzi kandi izashyiraho uburyo bwo kurinda abaturage. Ariko niba izasarambwe zinjira muri Warungu, bizashyira abaturage mu kaga gakomeye ndetse bitere igabanuka ry'ibice za Bukavu ndetse biteze n'igihombo gikomeye. Ku itariki ya 23 Myandagaro 2025, Fardc ikaba ihagaze neza muri Warungu, aho ingabo zayo zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero bya M23 kandi bafite imyitozo igaragara ko nta kubuza umwanzi gutsindwa nk'uko imvugo za Fardc zibivuga.
mu butumwa bwarungitswe ku rubuga rwa WhatsApp n'intwazangabo yagize ati umwanzi ashobora kwitegura ariko twe twiteguye kurinda igihugu cyacu warungu ntizaba ubuhungiro bw'umwanzi ahubwo izaba igicumbi cy'intsinzi y'ingabo za Repubulika. Uko rero biragaragara ko uruhande rwa leta ruri kwitegura imirwano ikomeye. Abaturage kuri ubu barasaba ko ibiganirwaho cyangwa ibiganiro byatangiye kubera i Doha muri Katari bizaba igisubizo cyiza, abaturage bakongera bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe, abanyeshuri bakiga, abacuruzi bagacuruza kuko basanga iyi mirwano yarahagaritse ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ku gitigiri ntangere. Ariko kugeza ubu rero nta kigaragaza ko icyizere kizatanga amahoro. Banywanyi nuko dufunze page ikomeye y'amakuru yaragezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomeye ufyonde sabone maze ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye abagezwa arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.